She want me to lock it down, but I told her to pass the key. Hello guys, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পাই আছে কমেন্ট কৰি কেনে জনাব আৰু বাকি আপোনালোকৰ কমেন্ট বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কাৰণ মোৰ কি ভুল হৈ আছে বা কি হৈ আছে এইবিলাক আপোনালোকৰ কমেন্টৰ দ্বাৰাই মই গম পোৱা যাব। তো আজি এতিয়া বতৰটো অকমান ভাল তো ভাবিছো ভ্লগ এটাকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে আছো, কি কৰিম এতিয়ালৈকে ভাবা নাই বাৰু, কিন্তু ভাবিছো আৰু কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টিং কৰিম, ফুড ব্লগে কিবা এটা কৰিম আৰু চাই থাকক। এইটো মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্ট, গাজিৰ তৰকা আৰু লুচি। She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. তো ফাইনেলি ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল। আজি দাড়ি চুলিখিনি কাটিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ চেলুনত, কিন্তু অলৰেডি ফোন কৰিলোঁ, মানুহ বোলে বহুত আছে আৰু 12টাও বাজু তো বন্ধই কৰিব, মানে গৰমৰ কাৰণে বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ আছে, এইবিলাক দীঘল হৈ থাকিলেও বহুত প্ৰব্লেম হয়। আজি গধূলি ৰুটি মাংস বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেকৈ বনাওঁ বা কি কৰিও দেখুৱাম তেনেকুৱা, আৰু আপোনালোকৰ আগতে খাম। ডাইৰেক্ট গধূলি লগ পাই আছোঁ, তাৰ আগতে কেইটামান চিনেমেটিক ভিডিঅ' চাই লওক। Something will get better. Wrote it in mint every letter. Now we flood the city, it's never been wetter. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. মাংসৰ যোগাৰখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ। She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys do you top list. They get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need the top, cause that's where I'm heading. Yeah. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down. খোৱা টাইমতো লগ পামেই বাৰু, একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, যেনেকৈ বনাই অকণমান বিলাহী দিছোঁ খালি, চাই থাকক। Me and my lady somewhere on the island. I came up in a war zone where it's violent. Either end up a victim or a tyrant. Nobody did it like this, nobody ever. Told myself it would get better. Wrote it in mint every letter. Now we flood the city, it's never been wetter. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. মাংস হ'বই আৰু অলপ টাইম আছে, গৰম কিন্তু দিছে দেই বাপৰে। She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl. মাংসটো হৈ গ'ল, এতিয়া ৰুটিটো হ'লে ডাইৰেক্ট খোৱাৰ জেগাত লগ পাই আছোঁ। মাংসটো কালাৰটো দেখাই আছোঁ, তামাম চালি হৈছে। দেখিছেনে একদম চালিয়া। Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys do you top list. They get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the. খাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ,
ৰুটিটো পুৰি আছে ৰুটিটো হ'লেই খাম জানিছোঁ আপোনালোকৰো ভোক লাগিছে আহি আছোঁ ৰুটিটো মায়ে বেলি আছে মই ৰুটি বেলিব নাজানো মানে মাংসটো কিন্তু মই বনাইছোঁ দেই হেল্ল' গাইজ আহি গ'লোঁ মাংস ৰুটি একদম ৰেডি হৈ গ'ল মই লগত ভাতো লৈছোঁ কেইটামান মানে অকল ৰুটি খালে মোৰ পেট নভৰে ৰুটি ইয়াতে 5খনমান লৈছোঁ মাংসটোৰ কালাৰখিনি কিন্তু একদম চালিয়া দেখা গৈছে তো ফাইনেলি আজিৰ খাদ্য ৰেডি হৈ গ'ল দেখাটো ধুনীয়া হৈছে মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি কৈ আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে অকল গ্ৰেভি দি খাই চাওঁ মোৰ হাতত যাদু আছে মজা একদম বঢ়িয়া হৈছে মাংসটো চিম্পল বঢ়িয়া আছে বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া তো আপোনালোকেও খাওক আপোনালোককো দিছোঁ অকণমান বঢ়িয়া You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. It get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need to top, cause that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি খোৱা লোৱা হৈ গ'ল বঢ়িয়া হৈছে একদম টেষ্টি মজা লাগি গ'ল খাই বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া যদি কিবা ভুলকুটি হৈছে মই শুধৰাবলৈ চান্স এটা পাম আৰু তো এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত ঘণ্টা বটনটো দিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে নতুন এটা কণ্টেণ্টৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বি ছেফ Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me.